पाउसेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी Y.Khemchand amsung Henery Athubada minister Oiraba yai State Assembly ki speaker ki pham Congress ta Piraba yai BJP na lusing basung sina palai nga kasi mara set na ingna sikna pan bangam na pa party asik national leader singa si minister nong thombam biren ka wa khana rapatung da Manipur Legislative Assembly ki speaker Oiraba jumnam Khemchand amsung Congress MLA Okram Henery cabinet minister Oina Athubada wasak loraba yai थाजब याब मफमदगी फंगबा पाउना हाई था असिगे अरोइबा सरुकता फंगदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम असिगे मांगोइनाना मखोयने मिनिस्टर ओइना वसक लोबा यानादबकिदमक बीजेपी की मिनिस्टर अनि मफम लौतोना बावांग बथाक्ता वा खनरे करिगुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर Y.Khemchand कैबिनेट मिनिस्टर ओइखिबा तारगदि हांगदोना लेहुगदब स्पीकर की फम असि कांग्रेस एमएलए अमदा पीरबा याई फम असि पाइरगदबा मियो एदु कांग्रेस न मिरेप ओइना थादोक्त्रगसु बीजेपी न ओइना सौगतलगा मिरेप ओरक पजाई आइनसु पावसिना मखाताना हाइरे हंदकी राज्य सभा की मिखिलदा बीजेपी के मिरेप निंगथौ लैसेम बसना यावबदा भोट पीदुना माइ पखनखिबा ओक्रम हेनरी एमएलए फमदगी रिजाइन तौरगा मिनिस्टर ओइगद्रा नत्रगना फम थादोक्तना मिनिस्टर ओहेनगद्रा हाइबदुमक्ति हौजुमकी ओइना लेपथोकपा ngamdre पावसिना हाइ मिनिस्टर अनि फम थादोकलगा बीजेपी दगी अमा अमसुं कांग्रेस दगी बीजेपी द सकोलकपा एमएलए अमदा मिनिस्टर पीपी की वाफम असी हंदक चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन दिल्ली द सलुबदा सेंटर की लुचिंग बसिंगा निंगथिना वरी सानादुना यानाबा अमा पुरखरबने अदुबो लुरिबो वाफम दि लैंगाक मरा सेटनानाबा थबक लौखलकपदा बीजेपी की एमएलए सिंग अमुक मकाई तौरकद्रा हाइबके सिंगनबा लै मसिम ओरकदब लैरगदि मिनिस्टर फम लौथोकपा नत्रगना अनोबा हापसनबगी वाफम चे मतम खरा अमुक लेथोकलबा याई हौजुमकी ओइनादि वसक लौबगी थौरम असि सयुलसिगी मनुंगदा पांथोकपा याबगी ओइथोकपा लै हाइना पाउ असिना मखा तारी अतोपा पाउ अमदना Makru Thong Yadabadagi Gari Mayam Lmkhangda Pnduna Leire Manipur की लाइफलाइन ओइरबा नेशनल हाईवे 37 की Makru Thong asi ayupung mapan makhairom taba matamda pot puba truck amada lanbada thong gi masin waida khanghaudana jot amadi upak tek padagi thong asida pot puba truck sing lanthok lansin tawba yakhidre Lmkhangda truck kaya Pnduna Leire thong asi ki phampak mathakta tingba jot chai tek khibana truck sing lanthok lansin tawba yadana leireba thong asi semjana pa National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ki kangbuna nauna taliba joching adu samnana ba hona pada atepo upak sing adu bo sinana ba thabak sing pakat pa aukhre adubo ngasi no midang phawda thong adu semjin bagi thabak loisin ba ngamdana leire haire truck sing lanthok lansin tawba ya khidra su ngasi nongthil light vehicle sing de thong asida lanthok lansin tahon khi National Highway number 37 asida leire irang barak amadi Makru Thong asi ka hena phibam sokchal laktuna matang basuna drabana Gahek leitana ate akai thokpane Kwakta da laikup thokpa Laichat sndorkle Bisnupur district ki manung chanba Kwakta ward number 6 aduga ward number 7 da laikup thokpa chicken pox laina sndorktuna imung ahungi mioi ni pan nare haina chief medical officer Bisnupur na haire makoi ki manung da ani de active stage da lai haire medical team amana ngarang thijalubada Laichat lasi tha amarom dagi amarom ki bamang da sahi taraga homdorum suraba angang amada naba thingnarakhi aiba khangle Laichat asi aduk yamna kudong thingai oide afaba sinjak chaba matam sana tika thaba sanitation amadi hygiene chingba checksina ngaklabadi Laichat asi sandokpa thingbada mateng oigani hairi aroibada content sing asigi maroiba pau khara asi paudam jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punama puthagachari loinana channel asina adumda kanarabadi subscribe like and share topa copy gunu punama po amuka na thagachari